amasan chanchin thakla khom athupi te Kitelpi na to kisay chungchang zika Herok Assembly Constituency a kinak kinil zika posal khat dim na to zit hiltung a mon momi khat mi piten a chena in may halpi ka hi Somgup pasagi waitin na National Film Award Manipuri feature film Egi Kona in Rajat Kamal Award aladong Vahui TV Vaiphei News and Tutezo sining doikim inchibay ka hungbog hi Kitelpi na to kisay chungchang zika Herok Assembly Constituency a kinak kinil zika posal khatin lim na nasatak alatok hi zit hiltung a mon momi khatsu mi piten a chena in chu mein ala halpi ko hi zit hiltung a lim na to pa hi abujam ramananda kumsomi pagup apamin ito Herok kabole kaya cheng hi chule mon mo mi pa hi Herok thokchom veng apat thokchom Romeo kumsom li pali apamin ingo a hi tin again oi limna to Ramananda tu le tu ahin North AOC Raj Medicity dinmun hoibek lo in at kolahi thil tung to kisaya police apat chanchin ki muin again na achun zani zanda sagi lekim vel hunin Ramananda hi kin khata chi chu ahung kilelam in lampi a hetman lokal in Romeo kitipahin tudal hiding agin chak thil him khatin ala sat ji ka hi tin akigen hi thil tung cho ahed hetun Ramananda in sung mi tele veng mi piten hospital munna ala pongalo a hi zi thil tung zo achun mon mo Romeo chena in chu mi pi so sang ten ala khen si wa hi chule zan thip nung in mi pi chi khom kitin Romeo chena in chu mei ala halpi ko hi zi thil tung chu police ten a head hetun Thobal District Additional SP OPS malat na timin ala delngal un tear gas shell tam takapin mi pite a control lo hi mabana doi lo thil atun lo na ding ven na in police te chu munchom choma koi a hiutin police apat chanchin ki mu chun again zoma hi Somgup pasagi waitin na National Film Award Manipuri feature film Egi Kona hi Rajat Kamal in award aladong hi COVID hipizi ka hunsot takapat sola ala Somgup pasagi waitin na National Film Awards zani New Delhi a Bigyan Bhawan a hobdo alahi award pig do na hun achun Best Regional Manipuri feature film alamu Egi Kona king a igam ading Vice President Venkaiah Naidu in Rajat Kamal jo award pig do na alane hi polo hung ki patna gam sung ahin poni le polo ki helte chanchin ching taka akitho film hi mai pak sana horong bam le Bobby Wahing bam ten direction api ko ahi film producer jo K Sushila alahi film cinematographer ahi le national award winning cameraman Irom mai pak ahi chun film editor ahi le Raj Kumar Lalmani ahi he thei khat so ze film hi gowa a somnga pakhat veitin na IFFI Canada a alakimang pali veitin na OIFFA India Film Utsav 2020 Thrissur International Film Festival 2021 te panna in international recognition tam takle alamuta hi tu le tu a hindi IPR video editor hizinglai film ading a director maipak sana horong bam masanga Somgup pathum waitin na National Film Award alabol ay busu yawhan biyu kiti a khande Rajat Kamal Award aladong ta hi Bobby Wahing bam nge inle Somgup panga waitin na National Film Award Swarna Kamal chun loman aladong kha hi我觉得这样自己。이봉아, 아이기 내리고 서곤식이 비범시다. 아이 샤마이 비는 그래. 아 또 오빠 아마 내기 이행으로 넌 와로가 됐고. Ahong tungding Manipur Legislative Assembly ki Telpina Kumbi Assembly Constituency apat BJP candidate hiding a kising sakna nezing Sanjoy ahan team a adingin gen khomna hun khazanin tira khong bamom community hall anei alahi Kumbi Kendra Progressive Front gonggal na hun kimat na achun masanga political party dang a alapang mi zanga somli panga velten athakin BJP apang in Sanjoy lamin apangaloi
Zehun ki matna achun in son pasagi te CMHT card sanjoy in pik dona nei kom in kumbi assembly constituency hi mundang constituency te pi kham a hi na dinga panla khom ding in mi pi te king in sil na alabol hi langkhat lam in wangu nauda khong ward number 2 apat in son zakhat som nga velten sum lepai apang in van poimo khen khat sanjoy king in pi na ahung nei wa hi sompani veitin na Manipur Legislative Assembly ki telna a Langthabal Assembly Constituency apat BJP candidate hidinga kising sakna neizing BJP Manipur State Secretary Le Hizing Lai Pukrambam Sumojit in door to door campaign zo zanin Lilong Chazing Konjing Veng Sunga Alanei ahi campaign hun achun Lilong Municipal Council Chairperson L Lalmani Councillor A Omi Bala Devi P Geeta Devi and Geeta Bali Devi TH Sunil Le BJP Langthabal Mandal President M. Joy Kumar Panna Mipi Zagit Velten ala opo ahi. Ahong tungding sompani veitin na Manipur Legislative Assembly election to kisaya kumbi AC Borayang BJP PMJ le CMHT card to BJP Manipur Pradesh President Adhikari Mayum Sharda Devi in Hopdona ne alahi. Hun ki matna to kiton in BJP Manipur Pradesh President A Sharda Devi in again na achun India Prime Minister Narendra Modi in alahondo PMJ Ayushman Bharat Tuni Khovela he scheme khat ahung hitai Manipur ading in CMHT scheme zing le Manipur gen thei chaga mitam takte king in phatsomna apeta ahi numeiten da ka somni pali sung an honna ahi lo le thing mei sem na sep na hi dum zel zang Zali chep zika limna tok to ki bang ahi zizi ka chun India kam sunga thing mei an ki hon tam na pen UP mun Prime Minister in Ujwala scheme ala hong do hi chun numei ratio anim na pen State Haryana Beti Bachao Beti Padhao scheme launch ala bol ahi tin Sharda Devi chun again hi Africa muna masanga Sudan gam vai home te so military ten zani khan al op hum taw hi Health Ministry and official te report pik dung zui in zigama gagu bol te to dodal tu te kikal kinoto na le meithal kikap to na umzika mi sagi ten thina ala to ko mi zakha somli vel in limna ala to ko hi zigam military te thahat na ahi phat in military Makaitu General Abdel Fattah al-Burhan in Masanga Sovereign Council zo ala sumita hi Burhan in again na khatachun gamsunga emergency po na hitai chun gamsunga namse paite bit na ding in panla ka hi zebep chu hilo in kumsang ni somni pathum le igam sungu hin kitel pina gongal in mipite ading vai home to ding tel na nei hiding a hi tin again hi tulai taka Sudan thil tung chungchang thu ahin UN Security Council in tuni in thupon na ni ding in gincha na le hi Naharolgi Thodang newspaper at Thobal District correspondent Hezing Laile Thobal District Working Journalist Union Vice President Hina Le Tuzing Elangbam Rameshwar zo Congress worker ding mon moten thuchin umlo chanchin le thuchin umlo chanchin la so hi ti ngona ji ka mel setaka soi sakle hosi na alanei uchu BJP Thobal District President Yumnam Joy Kumar in dana thu apung ahi party apat chanchin ahung pi naw apat ki mudung zui in mon mo umte zo se tulai taka gamwai home tu in sun le zan khendan umlo na sem jing le chanchin thak la khom tu te khat chunga agam tat naw doi umlo tak hi a hol do te ding o hi zeban achun akizok pi tu te zo si ngai dam lo dan to kito ka got na pi ding in dot na le ala bol wa hi ahung tung ding sompani veina Manipur Legislative Assembly election kumsangi somni lani 60 Singan Assembly Constituency BJP ticket election te ding in puhen lin thang let in zani October tarik somni panga kumsangi somni pakhat ni tak lamdak ni akhan VPC General Headquarter Office VPC loy upate to thingpi don khom na nei in kipon do na le to sot ding dot na ala nei hi zi kipon do na hun mat na achun Kholin Mang Chief of Phailin bungle sumtuk phai in pau sapna to hun mat na hong intending candidate Henlin thang let in kising sakna anei dan gen lat na nei kom in VPC loy upate king in kithopi ding in dot na le ala bol hi
Upa Nengtingen Vice Secretary VPC General Headquarter in intending candidate Henlin Thang let ading in Pautsapik na ne in Hun Matzo alahi. Chanjin ki mu in again na achun BJP Manipur State Executive Member Henlin Thang let in Hin 60 Singan Assembly Constituency MLA dinga kumsang ni sompani apat kising sakna ne pan alahita BJP ticket to MLA contest dinga kising sakna ne ahi din again hi. Het he khat jo Henlin Thang let hi State Assembly election kumsang ni som pasagi akan NPP candidate hi na to 60 singat AC election alading khata ahi din sanjin ki muchon again zom ahi. Booth level committee 31/15 Moijing le BJP Thobal Mandal te kigongal Thobal AC a BJP candidate hi dinga kising sakna ne Leitan thim Basanta alias Bhim chunga appreciation function kam public meeting khat zani jana khan hun mat alahi. Thobal Moijing ahun ki matna achun BJP Manipur Pradesh State General Secretary P Premananda Meitei BJP Thobal District President Yumnam Kumarjit Singh Thobal Mandal L Basanta Singh BJP Thobal District Vice President S Japan BJP Thobal District General Secretary MD Nasir Teto Milin Milal Hen Khaten Presidium Member Hina to Al Opo ahi. BJP Manipur Pradesh State General Secretary P Premananda Meitei again na achun khanto na le mason na inei theina ding un mipite henjom nei lo BJP apat palai khat Thobal AC anei ding poimo ahi. Department के ऑफिसर सिंह लोने लापगी मथक्ता अखोई की दरकार लेबो सिंह से SDO ताना इंफा ताना देबो तारगसु मेलादा सोइदना अखोई मयांगी निंग थुमन कोन जगन है से पार्टी की माइकरी थमजरी सिगोमा मेलादा वांगजी की प्रजा सिंह पियो दरकार लेगा खुदमा भारतीय जनता पार्टी की शासन श्री एन बीरेन सिंह की शासन की लोग है बसा ए पार्टी की माइकरी थमजरी भारतीय जनता पार्टी की शासन 2022 दा मणिपुर दा सोइदा लेकिन हाईवे थादा मयाम थम Sompani Vaitin na State Assembly election a candidate dinga kising sakna neizing. Leitan thim basantain again na achun Thobal AC a patel tin a ka umzing le kum sompanga CM alahi o ibobi in Thobal Moijing a toti tuikai alapi lo hi mi pi adinga nasepa kine a hemti idong lo thailo hi. Salo ka sai itra muazi manung da Thobal Moijing ki khul sidago todi sing bidapang mamra bamago. Karamba seba kodong ro karamba sason karamba kanu ro masibo paisa ge wat palai ta ba tawge da tawng ngi ba madugi matamdu da todi simo pidapang mamra ba simo karamba sason karamba sim ne hare karmago magi credit kai leide no ba Bang malo may kinak kinil na zika mi khat polisin amat zing hi adang tele mandinga kisaklok na zing hi apet petahai sanding ahi zi chuto kitona amat mata pale akin theipena thado ahi lawchun mi pi te to ki tho in ki phinna chom ki bolding ahi tin ahong tungding Manipur Legislative Assembly ki terna constituency apat Congress Party candidate dinga kising sakna nei seram ne kenin alage hi Hiltung to kiton tuni singjame shetri leikaya seram neken chenna in muna chanjin thak la khomte to kimuto na huna again na achun tu tha alachi ta tarik somni palizan da kovel akhan singjame mongkhang lampi tulai taka minister hi na tu jinglai thongam Biswajit le mi le sakhen khaten seram neken worker te kinga paule ham hoilo mangin ala ho siu hi zi tho zi kachun kina kinil na neu cha ala in zi thil tung zi kachun samjit sabam Bikramjit kiti mi khatin singjame police ten mi sagi te chung in complaint khat bol khumin FIR ala bol hi zi chu to kiton in zani jinglamda ko tomvel in constituency award number 8 member khatle Hizinglai maibam lekhajit chu singjamai police ten alaman o midang paguptele madingin ahol nak lai hiu kitelpina to kisai kina kinil na zika police ten mi amatu hi malam theipen athado hi henla homele to jing chief minister and birin in zi chungchang hi at sui in seram nekin chun again hi thongju kendra gi minister oiriba sigi mi mayam sina singjamai police khulai oina sidina rakanda aigi side ki oiba mi ngak ta phare si kai manum gi no aigi side ki oiba mi ngak ta phare ga solution pura kadra ba sidai da leiriba phaba gi moina list iriba mi sing sidi gyan ta ba ni sa sa ta ba senior oiba mi su mayam yauri ai khoi gi mi ngak ta police thajal laga phar laga makhoi gi mi sing duram da phada na thamaga
कमाई तौदना क्राइम से सोल्यूशन से पुरकदोइनो सिनेदा अदुगा बीजेपी लेंगाक सिगी हौनबी लिचत ममांगदगी जु थोखिबा कईगुम ममोय अगेंस्ट गांगुब कईगुम तौरकांदा खुकन पांगन मनी अखोइदी हाइबगी मोंगदा मोइगी ममांग चतगी चथरकपा मरा लेतबा मी मयाम अमा फाबा अईगी दसु मयाम थोखरेको 26 sector Assam Rifle Brigadier Ajay Singh Rana in More Haulin Phai Kho Water Supply Reserve Tanki Khat mi pi taking in Pik Dona alane ahi Tuni mi pi taking a Pik Dona hun ki matna achun More 43 Assam Rifles Commandant Sumit Sood Haulin Phai Village Chief Lal Khulun Hau Kible Mino Kho Assam Rifle Post Commander Major Pravesh Kumar Ten ala opo ahi Z Water Supply Tanki hi Assam Rifles Civic Action Program kum sangni somni lakhat noya si mahitin again hi zihon ki matna to kiton in Haulin Phai Kho Hau Sapu Lal Khulun Hau Kipin again na achun Haulin Phai Kho hi hun sot takapatin kilometer nivel keng achi in tui khai se kahi chuklai huna chi su chi to hi lem chang lo na tam tak akito zinga hi tu chung Assam Rifles 10 khosung mi pi te agim le achol naw hi head PZ in water supply tanki khat ahung bol pi ko chung in kipak tak zet hi tin again hi Brigadier Ajay Singh Rana in again na achun Assam Rifle in Friends of the Northeast People ahilo le Friends of the Hills People kiti mangcha in mi pi te ading in thil phachom thei tam tak chol lowin aki bol pi zing maban in le ki bol zom zel ding ahi tin again hi Khovel pumpi na to COVID-19 na ki pat ki ven bit na ding mimalin i bol thei thil te ho ngai khok thaka bol si dingin Vahui TV lama patin ikichi lo hi zite cho hi le face mask bol zing ding khalle khat figo ke ka ding mai mit khut sop thing zing ding COVID dam doi vaccine ki kap thezo se ki kapa na ki pat dam le bit takin chi go hitiu avela thupi te Kitelpina to kisai chungchang ji ka Heirok Assembly Constituency kina kinel umji ka posal khatlim na to ji thil tung mon momi khat mi piten achena in me halpi ka hi Songgu pasagit Vaitina National Film Award Manipuri Feature Film Egi Kona in Rajat Kamal Award aladong Tuni ading in Vahui TV Vaiphei News Zancho Hitai and tu tezo sila leng unmang pa.